Kan long ka jingmentoy ka bakraw ki khna school jong ka St. Joseph Higher Secondary School kabadan ha umden Ribhoy District ha kaba menta ka sngi ka shipho tarik jallew u MLA kan nong po constituency ba Merrill Bonds im ula lej ban pli ka computer lab ha ka take slam a jing start ka take slam a jing start kala yo priang kumba shipho tali ki core computer na u MLA ka than ya kabala penmang lengba ka scheme SRWP arjar arpuwe arjar arpuar ha ka take sngi na loru MLA ladon ban sakilang badu Father Peter Emle ubadai parish priest ka umdan parish Father Joachim principal ka school kinong hikai lambat ki khna school aga juk ka pamanswa aga por ka ba kati empatan TV empatan mobile ni kum ki pun samla la ni khna re king se pemilin ni le why school ila ni le kai tlau la ni le kai mu nang chwa de gubun mu di perlok ya kenting mau ma ya traksier ma ya kududut ma pun kirko jing le kai football ma tatat ke generation ke juk kala at por ko mensuan nang don ka por menison siying kisam ime pa men di para jenge perlong di tuai menyekan mau kule ke bible mensyukur padon TV padon mobile padon ka juk kalau nak kum ikan mau ke juk mensua bersendur dan sendur mau juk kret nak ni nak por mensua sendur haka real tu kamera sendur haka real ke dan live penderu li real live penderu li hidur ni hab yang lain bani sendur por kenawak li por mau samla ngar ni hab yang lain bani sendur don wi no sendur nak kena ngan ong kerteng to orang pak sendur man ke subli sri menjadi sendur ban habi yang lain hang ti postal kemudian yang cesong lan yang utama jaga smart sendur son di habi yang lain ban up ban sendur ban lut ketika real lain penderu teli tidak tidur sebentar tio uyo ban son tang lain so wi tio son sama apa tu look to real tak sejuk isai look to real penjuk rumah saya kecil tundur ketu di keju kelayan adin simne den arne dal ada live penderu lali sai nupo lalam ila jimlan yang sejisin la tepan golok apa selang dur la yesim ajo on mak selang dur ketu keju kelali mentah instan 1 minute simne vision mentah lah ya contoh mobile tu tidur ya lihat kita ya impor itulah kejuk tu itulah mensua ikut itu pulih revolution itulah jual industrial revolution France England revolution prepare itulah jualan ada kejuk ni mentah revolution jong teknologi jong komputer mobile smartphone berkembang